Okutambuza omusharaba muri Kagadi kwatandikira ha mbuga nkuru z'obusabadiikono bwa Kagadi ha kanisa ya St. Luke Church of Uganda kwahenderera ha parish ya St. Mary's Vicariate Kagadi kandi kwayebemberwa omusabadiikono wa Kagadi hamwe na Vicar General wa St. Mary's Vicariate. Aba bashaba bikiriza mu Kristo okubana rukundo nke Yesu yagirira abasisi kandi akabaferana ha musharaba. Akituro kyaitu omusaseredoti Reverend ali yarauki omusaraba. Kali kalwako ngole kandi iyo baile muhondezi waki wa Kristo. Never be ashamed of him. Otali mukwati wasoni na tali mukwati waki nisoni. Okugamba ngo bine byokwahukana ebyo nyakuletu mnyanzibwa byahwaho byarugamu. Twayetera na hamu abakristayo n'abakristo abokuba ngo itwena tuliha okuyikiriza okumu Yesu okwatwegesa akaija nuko tube ahamu kandi okuba hamu tutunga obusinge tutunga obusobozi nabo kyekiro kino kiba kikuru arubagirwa arwenyikiriza zaitu kandi nakyo kine kinyakozire kurungi kwenda kusiterera abantu baruhanga inywena kino nikituwolekereza ngo tutunga omwanya gw'okugonzanga. Arisikabasana oli omuhezi wa mukuru